Kirang Ilekay Kifas 11 John free kick Don tangi player juga Ilik Don Bro player Ilekay ke Indian Super League. Shim Sokton player jaga Golden Lion. Kena penting kadang kecil masuk no Christian Kalajon Lajon Golden Lion. Jom Tadi tiket lucky draw.
Colin na yung line para sa ball. Ang premyo shoot. Samuel Lajan yo berkumpul ya kejar jom kalajan. Ray don bok don opos, sede bok don pos telah jeling jelang. Korban tanggap serang dan tendung sekejar. Kecil tendung bol kami tenaba pedang beruar kelikitin. Pergi buam layo. Loprat corner yang jaga jong, corner ke balai.
Oh, ka-reflect no Henry Jackson layo bercu di ball di tunat ke corner ke balai jam ke Golden Lion kecing lekai ke baik kat corner rumah lain. Oh, free kick Jongka Celong Ojong. Iya lagi tengok kerah ya betul aja bro. Jika ball ke tengah berau kulen buat Frankie. Para todas as